que o comando para min significou un lugar onde poder loitar contra o machismo, pero personalmente tamén significou moito para mí. Fixo que me reconciliara comigo mesma, co meu corpo e que deixara atrás os complexos e poder ser eu mesma. O comando para mí foi un sitio onde poder encontrar o espírito de cambio, onde poder encontrar xente comprometida que quera loitar contra as cadeas que nos oprimen. Como a mí hai moitísimas persoas que forman parte disto e anímavos a encontrar un sitio no comando como encontrei eu. O comando para mí foi un punto de apoio. Foi mobilizar todas as miñas ideas en busca dunha revolución. O comando para min é un refuxo, é onde podo ser eu mesma, onde non me xulgan, onde me apoian. O comando é moi importante porque é un cambio da concienciación á acción, a loita activa, e iso é moi importante para cambiar o mundo que vivimos e melloralo. Bueno, pois xa imos rematando a actuación, a tiñamos pensada así breviña, e agora vos pido un último punto de apoio, porque queremos remarcar o noso lema, queremos que todos marchedes de aquí, todos e todas marchedes de aquí con unha cousa clara, que é moi simple. Se non estás pola inda formas parte do problema. Bueno, a ver, vamos a hacerlo bien, porque ya me parece que el equipo de Dudy tiene miedo de perder contra mi equipo. Se non estás pola... Me gusta el chico ese de azul de la tercera grada, imitarlo, el que está allí, que grita mucho, por favor. Se non estás pola... E que formas parte do... Bastante mejor. Quisiera hacer una última, porque yo estoy aquí solo con un micro, vosotros sois más de 1000 personas, y lo podéis hacer seguramente mucho mejor, ya que normalmente tenéis que estar callados en clase. Hoy es una oportunidad única para gritar y formar unos pólipos aquí, ¿vale? Se non estás pola... Formas parte do... Los de aquel instituto no apoyan nada, no me parecen nada feministas. Por favor, se non estás pola... Formas parte do... Este de aquí mucho mejor, ¿eh? Bueno, mi equipo, claro. Muchísimas gracias por la colaboración. Dios bendiga al Comando Igualdade y gracias por asistir. Seguidnos en redes.